إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga katautay manghuran palanggungan ha kama Islam, alhamdulillah yari na isab kita niyo jaman na to ini amoy in waktu long ta pagpuso sin kita niyo sin bunga sin pag-iman insyaallah. Amin ayaw kamu masumo long ta ini muso insyaallah subhanahu wa ta'ala kana in katantan amoy in magguwa din di ha ini channel na to ini kataan bunga sa ini kataan sin pag-iman alhamdulillah. Na manjari habiyawan waktu yari in guru na to mulia amoy in gumanap na isab sin pangadjian kato taniyo sarta panghimati day sab kato taniyo insyaallah na manayong kita niyo marayaw itukbal ko kaniyo ingguron na to kalasan wayron na ruwayan din kay Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman fal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa karramahu wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladzi an'ama alaina bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin wa hujjatan 'ala al-khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi da'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mauli mga palanggungan namo amin matuyo sumawod sin pangaddian dahil nakalam si mahasut si mahatingin iwan dahil hadis sinjunjungan tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yari na isab kita ni haruman ini magkita-kitai salta yapud namu noon padaratsin kamu mga langgong namu apag-aakama inlapal kasila sa halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palanggungan namu apag-aakama haruman ini ramikyan hiatud namu ganap papangdungog yung pangitasin kamu haruman ini yang kamu apamaybay in ganap sin pangadyan taniw sin doon limaway amuin bunga sin pag-iman in bunga sin pag-iman
na pangadji taniyo amuna ingko giwan kuyag magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay mangudnam mo aruman ini karanak mo kapangadjian taniyo to darajatur rida, darajat sin pagmakmugi ang pagmakuyag, sin ipon dia ak sin tag-ipon. Mga tuan ingkuyag madawat taniyo darajat pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa hari na misanway na darajat apangita sin tao iban tao bang mayan tuan aun da darajat mahasil sin kita nu hadarat si mahasut si mahatinggi tuan ingku giwan kuyag mahasil tanu darajat akawi tanu sihhatun wa sawabulain kulit atau kinugdan salta masambu in panghati. Mga katautay manguran in kasanyalan na dunya ini na inang sabab simpangadji jenis babara pa simpangadji yari ababaw singgumi ni kiasan niyang simmanusia. Mga tuan ingku dengan kuyag hikasan niyang singkabuhi iwan kamatay batsawag aun manusia simanyang sadya siya iwan sumanyang sadya siya sabab sinilmu niya dahil dia dunya sa gawa tuan hadlaw susun di kasanyang kaniya batsawag wala doon ingkug iwan kuyag kabayaan si mahasuci mahatinggi. Mga tay mangud kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila kinugdan ilmu salta masambu ilmu dumagpakyan papangatayan si manusia. Apabila dinagpak inilmu sa bundal pagantong si manusia pagtahon siya sin lapal hakikatulain sa bundal panghati ada punin sa bundal panghati hikatunay niya hikatunay sintaw ni pabila sa bundalin panghati niya hikatunay niya yung kawajiban iwajib kaniya sin Allah ta'ala hakug iwan rida. Mga tuang tiyo-tiyo da kumanilmo at kabila in ilmo di magpapajantong sintaw kugiwan kuyag simanyang syariya babaw singgumi. Dahil nga sabab yan kahatihan taniw in kuyag na bahagi nagdua kuyag tagapahala iwan kuyag nagdara simulka malangkan kiyangan kau sa kawain kuyag yan inluna niya indiara niya mulka wal-iyadu billah ada puning kuyag sabab singkakuyagan niya dahil Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan ilmu panghati niya rimagpagpalaw sinjantong niya kugiwan kuyag iniyan kuyag nagdara barakat
Singkuyag nagdara barakat, biya singkuyag hakamuhi sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan si mga sahabat niya. Dami kaya naurul hawa nawapat manin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam naurul sin upat khalifah. Wala sila kinuyag sin dunya ini. Sebab way kakuyagan, way kaibukan di. In makaibog. Amin diayta sin Tuhan, yari kita niwa dunya, wala di sa yadwad law kana-kana. Diha untuan bang nato kitaun, bang nato paragbuson, iwan lilingon, salta jimatu, kimuyagin manusia, singkita nila iwan kaya na naman nila ya dunya. Dahil nga sabab niyan, mga tayo mangud, karama ay kita ni may nuno, may tanagay ning kahalan si mano siya, yari ababaw singguni, nahinang na saan sabab, kimuyagin tau hakuyag, way pahala. Kimuyagin tau hakuyag mulka, ampay kugiwan kuyag, biasing dimatu, hajunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam hampu tagtu katahun hamakka hampu tahun Madinatul Munawwarah nanaikod siya rin adunya kugiwan kuyag sa luway niya rin adunya impya sa plag niya kugiwan kuyag gamit kiyan naurul in kugiwan kuyag yan si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan naurul si mga sila at tabi'una lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sambil na sa japadlaw kiamat aun makaurul singku giwan kuyag naparagbo sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Makkatul Mukarramah iwan na Madinatul Munawwarah salta naparagbo sa kuliling sin dunya ini sambil na sa jamaabutin adlaw kiamat ittaba'uhum bi ihsanin ila yaumiddin sabab iagad nila ingku giwan kuyag umaluk magtagipin pa Allah subhanahu wa ta'ala biasin masa sinjunjungan nila Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkatul Mukarramah iwan Madinatul Munawwarah sambil hamasan nato ini intaw makadto pa Makkatul Mukarramah pa Madinatul Munawwarah mapinda yung pangatod niya mapinda yung gantong niya mapinda maun pa makuyag pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala yan tutuhanin nakawa na to darajat na dahil nga sabab yan hamasa na to ninalukpasin kuyag bukun pa nalukpasin kuyag hasabab sin kuyag amuad tinikamulka kanya sintuan adlaw ka na kana amuad tinikasiksa kanya adlaw ka na kana hasabab sin kuyag wala dun kakuyagan kabayaan sinallahu ta'ala naglingo ginang kaunudukan sinway pagsadgaan way paglingukan tayo malhug dahil nga sababyan kaya luppasan kita niyo sa taon-taon in darajat biyayta sinallahu ta'ala wala na itong nakawa darajat na sintao isanun patao in piyagmuot-muotan sintao tani mga tuwan yat in darajat panagna in darajat ikarwa inurida itmi'nanul qalb hipagpasan niyang sin kabuhi hipagpasan niyang sin jantong sa luway siya buhi namay tabang mangyatay na yun na sumanyang sa kawatuan itmi'nanul qalb fi hayati humani iwan sumanyang inatay niya sa luway niya buhi may tayad to sabab nadawhat niya
kaya buwan niya alladhi ikhtara Allahu li'abdi. Kaya kuyaran niya impini kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nakakanto siya pa darajat sa taas-taas. Impagigil ng pagdan kaya masanatuni. Wala pini sintao impini kaniya sinallahu ta'ala. Ini agad. Nagpi siya sing kabayaan niya. Dahil nga sabab yan, pabila siya nagpi sing kabayaan niya, dua, impakayon niya. Pagpian sin napsu niya, kabayaan sin napsu niya, iwan kabayaan sin sahwat niya. Aturayan mga tol. Dahil nga sabab yan, yung mga bariman, makuyang. Itmi'manul qalb. Mahumput, mahanoy, masanyang yung pangatayan niya. Dihadun niya sabab napi niya. Pini niya yung makakuyag. Na unang makakuyag. Amoy pini kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iyari hinangon niya hababaw singkong. Kaya mangod na mo aram Islam. Sa luway na to diti unin napi katutan yung sinallahu ta'ala. Inkuyag yan lupas. Inkuyag yan ikapagilwala. Inkuyag yan ikabinsana. Aki kuha ni mga tao sa kuyag paganyaya, kuyag pagmaksiyat, kuyag kakupong. Natuan amo anong data katutanin hadwa darajat sumanyangin atang iwan madawhat niya in panghati sa rayaw-rayaw. Hari naman batin panghati sintaw sarawatuan, gaman magkatao din kahinuhalaan. Iuhanin patayabong alam sindunya inadlaw-adlaw. Kiyukuhanin na muno. Kiyukuhan din dito. Mga tayo manguda arama. Mari kita niyo pakugiwang kuyag kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil sa wabyan, mga tayo mangud, ang pangilahan sin kuyag, kabayaan sin Tuhan. Biadasin kita niyo, ang pangilahan na ito, isin hansam, isin mangiusog, isin takailmo, isin ang pangilahan. Bangaon pangilahan sin kita niyo, suway na ito lawarong in pangilahan sin kuyag, kabayaan sin Allah Ta'ala. Buko nilawagon na to, kuyag kabayaan, ikasanyang sinatay na to, ikasanyang simpikilan na to, ikasanyang sinkawin at bukon. Banyad piliawag na tindiyad to, ragbus. Lawagon na to, in dagbus kagayaan sinallahu ta'ala. Yari ito anin alamat. In alamat. Makuyag ka, wakuyag, tarapahala. An la yash'ur bil alami wal makar. Wa ikaw nakananam sakit. Wa ikaw nakananam kahukaw. Wa ikaw nakananam kahukaw harakan sintuhan. Wa ikaw nakananam sakit harakan sintuhan. Magugatiwan makaanway. Dia untuk anuai panakayinan kia sasakitan na kia askulan na bangaway tasin Tuhan sa bangakakuya gani way tasin tao bulanan pa pituhan pa magsadya na silawang biya dining kayo maghinang ingkakuya gani sinallahu ta'ala way panahinang nakananam na sakit nakananam na duhal nakananam na astun indar iman way la yash'ur, di nila ka na naman. In sakit, di nila ka na naman. In hukaw, saunin ka na naman nila kuyag. Diya din sa upama. Mga tuwan, intaw na sakit. Apabila niya kakita ng doktor, pag-uusin doktor yun na mo mabuwat ka niya, kuwan.
may gandi na pakaingatan, upirahan ka siya yaon, unuhon ka siya yaon. Pagbaita kanya upirahan siya, kuwan da. Ulo ka siya kuwan siya, tirakan siya. Bat sabab, yaon doon makakuyag kaulian siya. Tuan, daga ihurus, di gumuhalawang niya. Similawak, miki upira. Maita, amuad ting kakuyagan niya. Amuad ting ikasanyan niya. Pagtagipon patuan, way na namun. Ingkuyag, way na namun mo. Way na namun mo sakit, way na namun mo kahukaw. Tuwayan tuan. Intaw na sa sakit. Pagkita niya sin doktor, aon tori makaihi ang kapituna. Pagkita niya sin doktor. Yung kuyag, maita, pagsud naman sin doktor, pagpasud sinuhos, palawang sinamundi makakwanyag dun, nariya sin sumpit, intuwi, gimusbo. Dahil nga sa babian, wala siya nakananam sakit, kuyag yung kaya na naman niya pagkita niya hon. Dahil nga sa babian mga tuwan, imbariman bang siya pinian sin Allah Ta'ala, way ka na naman niya sakit, way ka na naman niya liso, way ka na naman niya ununusain, kaya na naman niya kuyag. Naman kuyag mga tuwan, way siya niluhala. Way siya ang pagambulda. Hisinastulan sinalong kuyag. Na may takaw, iastulan sin kuyagan kau, ba't sabab wala doon innati sin Allah Ta'ala iarad mo, pili mo akuyag mo, pili mo sing kabayan mo. Na, yan tutuan hindi na to. Bang kami pagkahatuan hindi to. Alamat, tao nagpupuasa kikuwan. Ay, ikaw na kiukuwan ni hapdi. Kiukuwan ni uhaw. Kiukuwan kaya karo. Kuyag katantan, maita, sabab sin putong basan. Bihawon kikuwan pentaw. Sebab aun baita sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam hisisin nakapuasa sin Ramadan ampani puasahon in unu mabulan Syawal biaknya sin napuasa in tiahunan. Kuyag da mga ton nang kanway pagkaulay paginom uning kuyag niya to kinuyag siya pini kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imbu kun bariman yastulan. Dahil nga sabab yan, imbunga sin pag-iman, kugiwan kuyag, hipaghalulay sin kasusahan. Narinig ito na mahalulay yaw. Piyataod sin, wala kihalulay. Piyataod kawasan, wala kihalulay. Sa gawa tuan in final paghalulay, amo na in kugiwan kuyag, ha, pini kay mo, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya na naman sin nagpupuasa, kuyag. Nah, di mo pa makaway in panang pamanarwayan to. Hikato, tao magjijihad. Tao magjijihad, isun niya kamatay kuyagda. Sumasaan, matay, sumasaan din sa kuyag nila. Uninagin nila, imma syahada, imma naf. Ada kala masahid, akan ada kala rumahud. Kuyag, maita, kimuyag sila pini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawala na kinuyagin tao. Sabab niyaw na sila papini nila, ampen pini nila, unino, uhus, awun, uhus, way. Dahil nga sa ganin maita sin tao niyaon pakaniya, mag-English pa mga tao, survival kuno. Mag-survive sin kabuhi. Ngayon kanin wala pa niya mabuting niyaon asal survive ng kabuhi nila. In nagunin sin kabuhi iwan kamatay tayo nagkukontrol hisiyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lahu ma fis samawati wal ard. Payman sin Allah ta'ala intabihu panganal kamu marayaw. Wairun makakawa sin pagkawa sa sin langit iwan lupa iwan sinalawang niya nariyon kaya lupahan sin tao yung pangatod sin tao kahula makusog kaya lupahan nila ala lahul mulku wa lahul hamd
ala lahu ma fis samawati wal ard. In ala rendi ada tutandi panganal kau marayaw. Intabihu ayuhan nas, panganal kau marayaw. Way nakakumpul silang itiwan lupa iwan kinalom niya. Ichiura. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yato, kuyag kawapini kay mo sinallahu ta'ala. Ay kau kumuyag, hapagtiin mo. Ay kau magkuyag, hapini kay mo sintaw, sarawa. Kuyag kau, hapipian, pini kay mo, si mahatsu, si mahatinggi. Na aturayan mga tuwan. Dahil nga sabab yan, la ya'tarid ala hukmillah. Di siya sumulang, di siya mag-oposisyon, di siya mag-rebel. Hahukuman sinallahu ta'ala. Ununin dita sinallahu ta'ala hukuman, hataas kasya, hababa kasya, hauno-hauno dia indutangan niya, nagmamakuyag siya. Aturayan mga tuwan. Nasa kalituan mga tao, makuyag sa jawang nakakabadyo malingkat. Makuyag sa jawang nakakaun malingkat. Allah. Hamuk masan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sumunin ambuk sahabat mawaya kaunduan ko sinilmu pakayun mo pawaran mo ibani pangindo mo hikasan yang kayo mo pagdunya mo mangarap pa akhirat mo naunuan hamuk beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana Abu Hurairah warda bima kasamallahu alaik takun agnan nas kuyag sadya kau haununo na tutupungan tiupung kay mo sinallahu ta'ala bangin tutupungan kay mo miskin kuyag da kau bangin tutupungan kay mo rayahan kuyag da kau biyaon tuan miskin ya astulan pabaran ya astulan patao ya astulan alomsin community ya astulan parayahan may wasin alom niya inagdaya sa jawiron ako indayahan wala da naging Diyos yung pagdaya niya ya astulan da astuhayan mga tuan na inday ta sin Rasul sallallahu kuyag sadya kau ay kau makuyag apat bahagi sin tao sa pagbahagi pag-anya ang bahagi sin tao sa kuyag kau hababahagian sinallahu ta'ala kayo bang kau kumuyag takun agnan nas ikaw may manusia dayahan dayahan pa kayo may kabayaan sin tao yun magdaya pa tao daya sa daning pagdaya yaon kaginiwan pagbunuan sacrifice hula sacrifice tao destroyin hula destroyin tao huwag man siya magdaya na mga tuan hindi ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abi Hurairah di na ito na pagkakaran sa alaw na makad na tuan suway na ito akar pila na yung tao nagdayari hababaw singgumini ay na ito kalupahan himaas Firaun la'natullahi alayh himaas Karun himaas Haman himaas Namrud ayaw ang pagbasa mo lumus sila sinunog sila biyanis ko ating guli pagbasa mo singkata sa waldamit kaya bago yan dialungan na to darat nagyuda ng tao sambil paadlaw ini inguni nila way tutubuan tao impamayray nila way at tuwan pagpahimati kato sinsuway kita niyo kumuyag sing kabayaan sin Tuhan ayaw kita niyo kumuyag sing kanapsuan na to sing kabayaan na to sindeta sin tao yan ambuda na mga tuan in kuyag abianin dagbus kasan yan na mga pangita mo yung kuyag di kasan yan ganapi
suway inkuyag aun tapil niya. Buko ni siyang tapil nila, nagpangasawa. Intapil sinkuyag al-mahabba. Salida, kasi lasa. Kug iwan kuyag, kasi iwan lasa. Ang pagkasilasa sintaw niya, hindi maglaw. Matug, magbayta, matug na kulaw niya, good night. Mga kabudyangan, kasubulan, sa inama nila, ina nila, di nila maiyan good night. Yung paglasa sintaw, sambil matug, magbayta. Sa kalito, ang paglasa, way pahala. Paglasa yaw ni mulka. Na, akabila matapil, ingkug iwan sinkuyag. Iwan sinlasa, nahinan siya yan, upamakununo, papakan, nahinan siya manit. Hikaluhay si manusia. Hikaluhay si manusia, akatan pakaradyaan niya daakan iwan liangan. Bang doon matapilin buhay niya. Ar-rida wal mahabba, bunga simpagin. Bang natapilin buhay ini, tayo mangud na mo, mulot basakaw. Dahil tayong kampung na to, aw litis bulot basa. Kung iwan ko yan, ar-rahmatu wal ar-rida wal mahabba. Kung iwan ko yan, kasi iwan lasa. Papakanda kula. Ang pemanik niya, way na, samal na. Ang pa'y Quran, di magkasamal. Tao sadyain si Mammar, atay sadyasin patawin si Mammar. Ang Quran, mahamon niya, wala si Mammar. In la ilaha illallah wa isammal, mabarakat. Umus na yung baita si mahasut si mahating. Ginamaitay ni way na barakat. Atay sin tao, taon way barakat nila. Ba't sambil lapal pindahan, pag pindasin lapal, napinday makna, napinday katanta. Na, mga tuan, panuhayun sinallahu ta'ala yung kataan, pakaradyaan niya, sa lungay niya rin hawabaw singgumi. Nalang mumita ko ni halawang kasusahan, halawang problema. Wala mo piyakay, in kapandayan, nilo kay mo sinallahu ta'ala. Piyakay mo in kuyag pamagmasyat, piyakay mo in paglasa pagmasyat, wala mo piyakay ha, kung iwan kuyag mabarakat din Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa wabyan mga tuwan, aun kisya sindua magguru, murid iwan guru. Hama sa nakauna. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, iwan si murid niya, Ibn Qayyim. Aun nanuti, sinari si Ibn Qayyim, aun lang na nakita ko, guru ko. Hindi ka tudungan, yung pagkitaw na guruhan sam, yan lang na matod sininyaw, dito kita. Biyang kadat kami lang naman sinyaw, dito kita. Na, in Ibn Qayyim, yung guru niya, Ibn Taymiyyah, aun lang na nakita ko, guru ko. Aun, kaya pangadyan ko, guru ko. Dua parakala. Uno, innahu la yardab. Sabon na tulong, nari siya magdurukan. Di magdurukan. Nakati ko yan. Nabangin tao yan, di magdurukan. Ano yan? Kuyag. Tura yan. Yung kita ko lang nahuro ko, way, di paglayardab. Atin niya kuyag sadya. Mga tuan, di mariya tayong kuyag, di haumbiyon na sintaw. Yung lang na yasto lang si daka kuyaw. Bangyaw lang na ako matawag na siya. Ayaw pa rin kampukon, ramisan yung bukon, kampukon na. Napakuyag niya intaw habukon kabayaan pini sinallahu subhanahu wa ta'ala. Liugdak. Na, ini karwa lang na nakita ko ang guru ko, la yakrahun nas, di siya pag-astulan hamano siya.
di siya paglisuan, di siya pagukawan ng manusia. Diyaon tuan, sambil amak niya, yung kawan na siya. Sambil anak niya, yung kawan na siya. Sambil kampung niya, yung kawan na siya. Astagfirullahaladzim. Hindi akan katutan yung Allah Ta'ala sambil pahayo-payo. Papalasa. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Mga sila nagkakasilasa. Hatulan kawayaan sila Allah Subhanahu wa Ta'ala nakauna illa sa sintuhan mong kanila. Mga sila nagkugiwan kuyag, hakakuyagan tinyok sila Allah Ta'ala kanila, laging kuyag sila Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila. At tulayan tayo mangudnam mo. Na, dahil nga sa wablad to, Lausin Ibnul Qayyim, inin nakawa ko pangadyan kaniya po asinyad to, patarikatuhu, intarika niya kabuhi niya munin. Ar-rida billah. Halawang kuyag sadya siya pagtuhan. Wala siya napakuyag sintao. Wala siya kinuyag at hapagpakuyag sintao. Sarawa ar-rida billah. Kuyag kabayaan sadya min Allah Ta'ala inong niya. Turan yung mga tuwan. Na hindi akong kato, mga nakakuyagan, need na. Ar-rida billah. Dahil nga sa wabyan, in Ali radiyallahu an naasubo. Naasubo siya. Unin na pangadyan niya rin na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin na kawa niya pangadyan. Afdalul amal. Unin siya rayaw-rayaw hinan. Unin kaya may tasinali. Idkhalus surur. Amin magpasud kaw kuyag. Pajantong simpagkahimo. Kuyag day nga tuwan. Bukong kuyag pagkahimo. Galawang natuan kuyag na kawaya rin siya ng kakarot. Na ikaw kumuyag. Kitain siya ng kakarot yan. Piki at tawon. Doon ka pagpakuyag ka. Kabayaan siya ng Allah. Na. Idkhalus surur ala kulubin na. Amin makapasud kaw kugiwan kuyag patay ng udlo. Dahil na Tuhan mo, hukom din kayo. Tugayan. Na, amo yagto mga tayo mangudna mo. Na, dahil nga sa wabyan, asubuhan panganti, bang diya din yung kuyag nila. Sambil maas-maas, bang panganti nun, kuyagan na Tuhan. Bataon, aon, ini, kaya atinan na mo, maas na, piangantin. Yaso na mo, diya din Tuhan yung kuyag mo yan, maas na kaw piangantin. Lagi-law na rin sing kuyag ko, sing kabata ko pa piangantin. Abuya. Ya, subhanallah. Tuguan na. Pag-asubo mo, diya din yung kuyag mo. Piangantin ka wakalaas mo. Iwan sing kabata. Makuyag ako lang namin na pangantin ako wakalaas ko. Ya, subhanallah. Na. Naon makakuyag mga Tuhan, lagi rin pangantin. Amunin mano siya, manaikod din nga dunya. Nagdarasing kakuyagan, manutuyan siya po. Dahil nga sa babyan, yarin katawagan sin Allah Ta'ala kaniya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya kawin hawa masanyang. Unay ka ginawa masanyang. Sa babyan kaniyang kuyag din Allah Ta'ala. Sa lugay niya buhipya kay niyang kuyag. Wala siya nagpakay sing kakuyagan din nga tao. Siya piyakay niya yung pakayan. Kakuyagan din Allah Ta'ala. Dahil nga sa babyan, tiyawag siya si Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya kawyawalihan. Amunin jukut min waktu mulia dunya. Yan kay mo yung kugiwan kuyag. Napi mo yung kabayaan si Tuhan mo. Na ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji. Balik na kau po original. Ini tayo tumukon original yung dunya ini lokal ini kataan. Sa kaniya mo nang kialasan ng tao. Irji, balik na kau po original. Ini ta. Yari kau halukal. Yari kau temporary. Balik na kau. Urang dia turing dito kita asal. Bing kau ring original. Bing kau balik na kau po. Nah, irji ila rabbik radiyatan mardiyah.
Aturayan tuan, makuyagin nagdaak, makuyagin diaak, makuyag day namin kawanyaw. Astagfirullah lang. Way bihan. Sa inayatin ito, hindi natupagbasahon. Yung pagbasahon sintaw biyaw, yung pagtutulkin. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Pagtulkin na tao patay, hininayat yan, pagtulkin na tao buhi. Nah, uno penday takato. Radiyatan mardiyah. Radiyah, halo kuyag. Makuyagin Tuhan mo, makuyag dakaw, makuyagin datulog mo. Astagfirullahaladzim. Nah, radiyatan mardiyah. Padukhuli. Ngadto. Nah, ini suod na kaw. Padukhuli fi ibadi. Suod na kaw. Iwan sinulono. May tatuan ma'an nabiyin was-siddiqin was-suhada was-salihin amwatin lamukya karamnet grupo. Wadukhuli jannati. Iwan suod na kaupon. Dahil sa rabyan mga tuwan, naritin jumlahan sing kabtangan sinunod. Sin Ibnu Taymiyah. Istamil rida fi ta'atika wa ibadatika. Wala tada'ur rida yasta'miluka. Pakayain ko, iwan kuya kapag taat mo patuhan. Iwan pakayain ko, iwan kuya pag-ibadat mo, pagtagipon mo patuhan. Bukul kuya din mamakay kayo. Aturatuan, kuyag in pakayon mo, bukul kuyag in umusal kayo. Nabiyaw, kuyag in umusal ataw. Kaya sabihan lang naong kakuyagan dito. May kanintian niya na nabaong, niya naringkin, taod siyang pagkaunalawom. Sa aulaw na kakuyagan dito, yan turid-tuin arroz caldo, yan turid-tuin halo-halo, halo-halo luno na kantang, halo-halo luno unha sulutin, halo-halo luno unha katan. Halo? Abutong. Na. Kadto, misanda matawd lutaw, misanda tungay isok, misanda misagduan na sintungan doon, magtukita nulong ng mga anak po. Na, aturayan, tuwan. Pakayain kuya Tuhan, pakayain kuya ibadat Tuhan. Bukun kuya ginumusal kayo. Katikon wal tukul. Intukul tunay kay makusal. Nawang tukulin mo numusal kayo mo. Dapat pagsanin mo. Sa bangkuyag in iusal mo, bukun kuyag in iusal kayo. Kugdalin pagtaat mo pa Allah Ta'ala, kugdalin pagtagipon mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan mga tuwan, hindi ay takatutan nyo sin imam tinihan, kaya ay tasin murid niya. Na, mga tuwan, karunahan na tuwid to, hindi hagturagbos. Dahil nga sabab yan, in hamuk khalifa, istrikto siya, sama panday siya. Intanda siyang kapandayan niya, asabab sinhinang kakuran na hinang niya, dahita na siya nitong suwa, Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Hawak to siya na hinang khalifa, ang sulat niya, nagsulat siya, harap madto, ila Abi Musa. Ang sulat siya bagida Umar, maun kan Abi Musa. Inaginyari ang mga sulat niya, amma ba'd. Sulat ko ini harap maun kayo mo. Na mahuli, Assalamualaikum. Kasajaitraan kanu, iwan si mga iwan mo. Fa innal khaira sabun na tuhud in karayawan pirrida. Kabakan mo yan na kuyag. In katan karayawan kabakan mo yan haku iwan kuyag. Mainis tatata. Bang kamucakan kuyag sadya. Bang mo karausan an turdiya
kuyag sadya. Wa illa namang muri kakausan niya ito. pasabro tatiliing kuyag ibang kasabar. Manit na kula to ang habay-habay na kula na amod tutuan ng siulat si Umar ibn al-Khattab maun kan Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Kung nakini, balikan na mo. In karayawan yan nakapokus, yan doon halawon singkugiwan kuyag. Inunuo karayawan, wala doon nakasuding kuyag, kabayaan sintuhan, way pala niya. Dahil nga sa gadto, inistatata, bang mo karawsan da. Doon kau haku giwan kuyag. Tiran ganati sin kasabang. Na murah-murahan mga tuan, madawat kan karayawan, sawab singko giwan kuyag. Matawad pa nga pikakuyag sin pangatayan na po sa biadagbus kaya pagambulda wala kaya hatul sin hahatulun ang pendeta sin Allah subhanahu wa ta'ala na in kita nini tengkuran na po in dunya ini humarap kita ni pa kug iwan kuyag inamu way na kug asto na sadya na murah-murahan panghinduan na to bangman kita ni makalamod dengan mga sila kiyakuhan, kiyaridaan sila Allah subhanahu wa ta'ala sabab kugdan katantan in kakahinang nila rin nila dunya daw tun na tuwad to mga tuwan bangman kugdan in pikilan tani kugdan in pangatayan tani nakakugdan in kawi tani nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala dito na sadya nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at tawfiq wa sadad wa an yaj'alana jami'an min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yadto na longka in pangajian sa rayaw-rayaw binin kato siguro na to masyaallah amoy in bunga siyabot niya yadto haulihan na doon mura-murahan makawa na to yadto sabab na in kakuyag amod tutoy in sarab sin ikadawhat na to sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun isabi nyari kita halaman sin dunya ini dialawakan kita isabi ang kulina sin anak kapo iblis amuin bang mayan in kakuyaran yadto mapinda harap pa duwal amuyan isab na mura-murahan naman di makakawring kato sin anak kapo iblis in amoy in kuyag maun pa amoy in karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kita haon timindog supaya in bungayad to long tamadawhat na to sampay mara na to padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kana syukur kami katan ha mga sila amoy yan imalok kamo iwan sim mga sila amin yan masi-masi long ta nagjajaga dahil nga kainayad to bukon na jadi maka sampay timawag maripa ini radio station dahil nga riyad mura-murahan salam doa amon kanyo mga katautay manguran yan hamadina damikyan hamakka salam doa kanyo katantan pa Dubai pa Kuwait pa ini Qatar iwan nakatan haun-haun na nakarutang mga katautay manguran na to haun-haun na hula yaon sila na salam doa amon kanyo katantan mura-murahan parihara kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin bangman kita niyo isab miya makadaroon ha amin kakuyakan sintuhan Rabbul Alamin kato taniyo insyaallah subhanahu wa ta'ala na mamaid kami alapal assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Badi kawain invitation mo yan Sino na siya magparakali? Idok Umar